Nika Edgar. Kale kumwambia unakolia mukazi aka mwana mkoya azonako. Modern School FC. Atitengeri itanzana mpira bwito. Mpira gwabone na ngo gutaye mu bizu. Twazanaje kandi twazana ko babe bategise mpira. Onkano batera tina masungo ndijo obuno mpira ogurazo tubasa kubatera. Mpira uza kubatera bakubasiba. Tucharuga mitwaka mamani mingi. Aza tukozerezewe eramara. Baraza mpaka chamkara wazoshe cyane. Kusikira nyonka kochi ekirungi ni coachinga Kahunge Town Council eyabakuru kandi yongera coachinga n'aba bana bato. So nshangira abana bato nibarahuka kukira abakuru. Nibageta FUFA Primary Football Games ningasi ezibakweta Odilo Games kandi ezi empaka zikwenda kuba eza nationals zikwenda kuba ahali zikwenda kuba Tororo. So kandi nyenda kwamiza nti itwe nka Oxford Modern School buguli kutwa registerinjire Odilo Games on district level twasanga lito twa registerinjire twenka so twa qualifyinga onu regionals. So